Thutha wa wetereri munene, riu kihoto ni kirikitie kuonekana kuri aria mahutirio ni tharikira ya Itoi University ya Garissa mwaka wa 2015 kuri arutwo 148 makuire na angi aingi magitigwo na nguraro. Ekwirwo aria matabanirie tharikira eno aria neo Hassan Eden Hassan, Mohamed Abdikal na Rashid Beresero magituirwo cioho itiganite ni igoti cira uria ukoretwo githikiririo ni mucirithania Francis Adai. Then I'll deliver the sentence. Rashid Beresero wa kuma bururi-ini wa Tanzania akundikirwo kioho kia maisha ni igoti kumana na gukorwo ni anyitekanire kuria tharikira eno yatabanirio o undu umwe na gukorwo ni andikite irwa ria kuonania kwingirania na gikundi kia Al-Shabaab kiria giatabanirie tharikira eno. For be sentencing the accused persons for 3 offenses, that is conspiracy to commit a terrorist act, committing a terrorist act, and being a member of a terrorist group. Hassan Eden Hassan na Mohamed Abdikal nao igoti nirimanyitire na mahitia magutabania tharikira eno manyitanire na gikundi kia Itoi cia Al-Shabaab kuria igoti rimakundikire kioho kia miaka 41 o mundu. In total, therefore, the first and second accused person will serve 41 years imprisonment each. Gukiri uguo, wakiri Ndung'u Muriithi uria ni wakiri wa ekwirwo aya augite ni megucokia cira riko hari thiko 14 iria iheanitwo ni igoti. We are going to the High Court, certainly. We are, as the learned magistrate indicated, we have a right of 14 days to appeal to the High Court. Kungina kuo mubunge wa Starehe Charles Kanyijagwa ni arekereirio ni igoti na muigana wa ciringi 500,000 mbeca barivari kumana na thitango iria mugumeire ya gutuhuka miario ingicugira ngui kuri onjoria kuma mabururi ma nanja. Thutha wa wetereri munene wa ihinda ria miaka 4 na nuthu kuma riria tharikira eno yatabanirio University-ini ya Garissa, riu kuri family iria cioreirwo ni endu wao kihoto ni kirikitie kuonekana. Ngiribotera Kameme TV ndi igoti-ini ria Milimani guku Nairobi, ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.